Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kikatu kani kisamla pule bala pendap jing pule na Industrial Training Institute kila yakendu jing namar bakimla ban beteng namar baki subject jongki kimdon ha ka portal jong ka National Institute of Open School. Bat kabala penkluma jing mud iki samla batmu ban beteng jing pule bakham shajrong lingba ke NIOS. Halor kani kabinta ka Voice of the People Party State Youth Wings. Ha ka jingalam uba David Umi, executive member Kalalit Banyakendu, Yau Director, Regional Director of NIOS Guwahati, U Rajendra Kumar Nayak. Hakaba Kiklem la Banyakendu Yau, Namar Kajing Bamdon, ka Head Office Hanongba Shillong. Namar kata ka VPP State Youth Wings, Kalapan Pau, Bahakapur, Kaladawa Balade Ban Yokno Yakaway ka Head Office Hanongba Shillong na kabenta Bansuk, Hakabayde bat kinukam. Habayakran mauba David, executive member ka State Youth Wings VPP, uloong ba ka office kabadon ha Shillong, kalongtang kasna traykam jong ka NIOS. Kat ba ha kabadon kinu kijinge kendu jing kajing penyat kalong shabar. Bat kani kalapenlong, banbu jing shibu ni kikun samla ki budget banpuli na ka NIOS. Shu la banjur ba kala day kapor ban yokno lakajong ka regional center. Kabala ban penbet ya ki babun ki kam बात का बनपन सुख या की बात बा उनके बारे में उन्होंने बोला है कि क्यों नहीं है ऐसा कुछ रिजर्वेशन लेके सो हाँ साहब आपको ही दिया सर आपको व्हाट्सएप में भेजूं? अच्छा सर हाँ अच्छा Tell him that we want to meet him. सर ये सर बोल रहा है सर प्रेसिडेंट सर बोल रहा है We want to meet him inshallah. आपके साथ मिलना चाहते हैं आपको बुला रहा है इधर You want us to? No, we want him to come here to Shillong. हाँ वही तो बोल रहा हूँ Yeah. When will he come? सर बोल रहा है आपको वो लोग अपॉइंटमेंट देगा आने के लिए इनवाइट करेगा आने के लिए office ka NIOS mabakadon gawi ka jinja ba ikna iba apply kani hangni po NIOS iba wan na thilo puli na po ka ITI jing kalong ba andai la dap ki forms dan kilik ng ba ka portal jing kami kalong ba kamlong relevant ka ka badan po portal ba ka iba puli mi hang thia po ITI ti kat ko mangilaikan batu bateri hangni po NIOS wala batay ngi long ba subjects baday ki traits kidi kanya hap bat ka subject ka ba insim i banlit ng ba ka NIOS ti kajing kalong ba hang ni nimla ban address kajing namal ba wala batay siya wala ba kani ka office ba ni kasulong tong kat kajak ka snat rekam katang ban penya kam ndi kajing ba ka ngi hap ban address bet siya po goti ti kani kalong ka ba ni kum izat ban riu jing isam jing bagibon kena samla ki balik ban puli na ka NIOS ngi suthu hi ka daw ba kalong ba ka adai ka por ngi bangin yo no pat la ka jong ka regional center hang ni hadin bangin aikan bat ki staff hang ni pan pa ki bun ki jing ka ba kum ka office ni kamat mar ba bar khat ki kam ki jam ki hap man tulun nang thina po go ti nang ni ka sulong no tang ka chaka ban chu shong bak tung kam tam eru ni kana ba puli ka nakani ka NIOS wat ki kot kislaru teng ki deliver si ti ka syam jige teng khana ki basa pat sa ki wi ki jaka ki ba kalenti singken ka jangan ti ngi suthu ba kapor hi kala dei bangiran kampan benyo bet ya regional center sang ni khanang ba bor khat ki kot kisla kin poi hang ni ka jala jungi nang ni khana ba ki wan man kolek kan bu ka jingsuk ya khana ba ru ki nang tre bangi suthu ang ni ki staff dan tang atu ni man pentulun ka kam ni kam ka basuk ti ngilaikan magilayo yo hiban kan bu director sa ti tingi pan pawi kata ka jinge ti ginang ya persang bu din tingi suthu mag
kabadong kam wakado ngidang kam hi lakajong original center hang ni ngi scam apa yang gaji kan director nanti ngidang gila pha city through email ngai scam nakaliang ju uru unsim ya kan dia gajing penpau jungi nomor kadi gajing ka babun kena samla ki puli ba pistu gajela jungi kadang de gajela ka ba kena kitang bun luan ke long yeng ke ba hab ban yo jigesan de ki kilat ti kum kani kadi gawai na kalat ka ba ai gerap iki ban puli puthi ti ngi scam ba kai pangilai kan mane ba kasti ngi na pha de to sim kya kini ban ngi yai bud din kani lor ni chu thol di lor kai kani kadi be ya dan ki kena ba API ya kani ka po NOS lumba ko portal te idi bo plin po ITI te kajing kalong ba hadin ba ila de apply ka portal jungi ka admission kajing tu ko kajing kalong ba ka badan ba ka ITI ba ka NIS ke tayam ti kitang subjects ki ba kide bene tali bat ka NIS ti ka problem ta ka mami ni long bagi ka subject bo sim ni ong ka treat kami tungko bat ka subject ka bade ban ya tungko bat ka NOS kini kata ka problem dengan address ini problem tan nilai kan staff ni kajing kelong banimla banyakan mar ya kini hang ni kadai banyakan isu banyakan sebuti di kajing kelong ba hadin bangikan director ula supen pa kini kita tang ni sutu ba kan pelat lada nimla banyakan mahkamah ju ti ngina kalyang jong ka party ngla pha da ka email u kini kajing ke bangisam kini jing ba kini kena puli jing kimat ti ngai scam ba nakaliang jong ka NOS ru kan sim khia kini kena ba kinum jalong su ti kumang manrap session ni sudang kam ba ngin yo no la ka jong ka regional center ni kenang ba ki kam ba khat kintulun nang ni om nang thi na go ti hang ni ma ka jing ka de ka ba ni khap up nang thi kan wan hang ni ti kinang ni kinum la em krem ka jing yo bo nang ti la ta gidan pak regional center jongi kemut nang ni hi ilong kan rat ni ki trei kam khat kan pusuk pustingi kena ko ni pat don jo ni ka center ko pura ga no adu ko try ka ta kan kata bo na marba pila sutu ijing ibarat ni haban address go ti wat ki exam ru ki ba idan ki benta ba khabri apias ti perkat mapi lada ki long yeng long san ki kena wan na ki yeng ki ba do na ka jing yo jo ki ban lek sa du sa asam ni ba sa ki benta jo kan do este kan long kan ban khia ki yeng ka sam ti lada ngi yo pa ka center sang ni ka mut ki bar kha ki exam in conduct na ni ki kata kapua si ka ade yang i mangin yo lo jong ka regional center pa ka di ka issue ngi haban address siapa center